kunabaculi abakwazi ukudlala izikhathi ezithe ukwedlula abanye ngeke sikunanazo lokho ukhuzana nomthando nabadlala izikhathi ezifana nalabo abanye Iqiniso futhi. kunabaculi esaziyo ukuthi ngeke nje la amaqhawe siyazi ukuthi istage sabasihle yebo but nje mongafaka uSminoff ufaka uJive stage yebo uzobona konke ufaka umzukulu stage ufaka umzukulu ufaka uSgwebo ufaka umkhathazi uzoba nenkingi ufaka osaliwe stage but la abantu bazodlalela ingoma abantu bathanda ukubona kodwa badlala izikhathi eziningi ngokuthi phela bangama favorite yebo ukuthi baza nabalandeli omcine bethola imali eningi phela because mengekho ukhuzana ngekho umthandeni uzolamba umcine akacabangeli thina bathanda kahle kodwa ke mfowethu kulokho ngicela nje ukuthi kancane yeah ngikholwa ukuthi kubahleli bemcimba ngesikhale siphinde sibacele ukuthi lento yabo yebo abaqashe vele laba abakhulu abakholwa ukuthi bona abakhulu yes ngoba kuyenza ukuthi ukholwa ukuthi umuntu omkhulu yebo abakhulu ngoba banabalandeli babo nabo abaneshow ukuthi bazowathenga amathikithi ngokuba khona kwapho kulo mcimbi kodwa abazama ukubheka lapha esikhathini sabo ukuthi awukwazi ukuthatha umzukulu yomdlalisa ngo9 ekseni hayi khohla ngoba uthi uyabheka namhlanje engakhipha ushwi ingoma kodwa ingoma kaShwi ngeke izithandwe njengengoma kaMzukulu yes khumbula ukuthi uShwi usacula lo yashwile esingeke futhi sibadawula amagama kodwa ngelinye ilanga mhla umuntu eyishayisa vane yaphuma ngapha uyobe sekuveza ukuthi abaculi abathile abayeke ukulawula abaculi abayeke ukulawula imicimbi ethile so impucuzo ngempela kufanele sikubeke ukuthi impucuzo ayisafani naqala ayisajabuleleki even nesasasa selehlile kakhulu khona umculi maye uperforma impucuzeko owazi ukuthi une golden hour kunesikhathi sakhe esiqondile singashintshi engesithintwe umuntu ezinye zezinto ezibulala umcimbi lezo ukuthi kuphuma iline up ukuthi wena Khumalo uzodlala ngo10 manqela udlale ngo1 undlanga amandla udlale ngo9 ekseni but ngeke sithintwe lesi esake futhi ingakaphumi neline up ukuthi yazwe ngabantu yena useyazi already ukuthi mina ngo9 ngizoba ngigibele stage funi wabantu abadala wama90s awuthandile ama90s umzukulu uphethe ushuni wama2K ngobani abasuka emakhaya beThekwini bobuka impucuzeko ama2K wena ama wrestler ama90s asemsebenzini aseGold ako Eastern Cape awuphi awanazi isikhathi sokuya lapha wena uma uzothatha umzukulu umbeke lapha ngikalekisa umzala ngeke bena clinga futhi insizwa nje zala waKhumalo ufuna ngikuveza usamagagu lapha nawaKhumalo yimi nje ngancishwa ucula kodwa kulungile ubona ukuthathwa abantu abanjengalabo bebekwe kuleyo baningi bakhumala abantu angawazi ukucula abaculayo kodwa sikho lapho qhubeka ivale mfana ngiqhatha nabo vale ngibona ufuna ukugeja kodwa akulankinga wethu yabona ngoba ngisho ukuthi abantu abanjengomzukulu abanjengogatsheni abanjengonto encane abanjengodula kunomfana nje uculayo uDula Simagubane wamgcento Simagubane estage ngimbona kumbuso amaciko kuphela unyano nyaka uyambiza ungani mhlawumbe akayena umngani kaMcineka akayiza umcine ingoma yakhe angivele nginga-understand uselapho mina ngiyaphika hayi awuphiki maskandi kuhamba ngetrend uhambe kwi-VIP yamaskandi uzofica lezi ingane ezidansa zethu ku-TikTok kwi-VIP ayithenga amathikithi zonke ezazinto za TikTok ama-influencer ngithi ngene nje mahala ngithi za trend ku TikTok yep asazithi ingoma masidlala ku TikTok uzoyifica kwi-VIP igcwelethe iqiniso lo manqele futhi ngizokuvumela kodwa futhi bese ngibuya kuwe ngithi uzothini mangathi mina indlela abakhokhelwa ngayo ngoba uma ngothi uyabheka umcimbi abakhokhelwayo bani umcimbi usapromote uma ulokhuzana uma mbomvu ngiyambona uphusha ku TikTok kumanje baphusha igcwalisa yes ngeke ngethuseke uma sengibona uma mbomvu ehlezi lapha ngixolisa ukubekisa ngayo ukuthi nje uyena umuntu engihlala ngimbona ku TikTok omuhle ungathuke ngithuke mase ngibona umambomvu ehleze eduze gagele lapha na kwi-VIP section mhlawumbe yona indlela ukhuza ngathi mfowethu ngiyakukhokhela ngawo ngiyabonga usebenzile ukupromote umcimbi wami hayi ba cheap indlela abasebenza ngayo ukhokhela ngo500 rand awuhambuze lama promoter amapiano akhokhelwa malini ngokupromote umcimbi iqiniso qinisile but futhi nami cha ngiqale ngikuvumela uqinisile basuke bophushile umcimbi vele ama promoters just that ama promoters azazi ukuthi bangama promoter okukuba ipromoter upromote umcimbi ngo500 rand
angithi umntululwazi yes entweni ethile hayi ngothuthi bona abanye banalo ulwazi fakhumalo mina wena ired yayazi kakhulu mase ngifika mina nolwazi othi uzongitshela hayi manqela kwenziwa nje mina ngiyazi ired engiyazi nabo YouTube nama TV yebo uzongitshela makuthiwa wena usengizosezothini mina uyayitshena wena utshela usile uyazi ngoba ngizama ukukujikisa amakhono ngoba uyangikhombisa ukuthi wena uyazi lento oyenzayo same thing bakhona abantu abazomsebenzi la abaqashwa kulabo ngeke ubabone bepromote umcimbi ama professionals alomsebenzi ngoba abahleli abamaskandi ababahloniphi ama influencers ama YouTubers all this stuff ababahloniphi njengoba bedlana ngabacula mhlathi umculo odlala lamahala asuke lapha egoli umculo wakhe be 10,000 yoperforma mahala le emcimbini othile oseThekwini noma